Ovaj mali vhod na koji smo navikli, gledajući naše sveštenike kako idu ne sa cegerima, ne sa koferima, ne sa bankovnim računima i punim džepovima novca, sa raznim knjižurinama, receptima, nalazima, nego obučeni u svešteničko odjejanije, noseći u rukama samo jednu i jedino potrebno, dakle svešteno evanđelje, ne ostajući sakriveni u oltaru, nego otvoreno i smjelo krećući ka narodu i prošavši kroz narod. Oni, braćo i sestre, dakle sveštenici, a u ovoj liturgiji evo mi, po Božjoj milosti ovdje postavljeni i radi nas i radi našeg spasenja, ali i radi vaše vječne koristi, mi smo zapravo simbolizovali i simbolizujemo prisustvo samoga Boga. Evanđelje koje je prošlo kroz ovaj hram, to jest kroz ovaj grad, jeste prisustvo samoga Boga. Ušavši na carske dveri, postavivši ga na časni prestol, mi smo krenuli gore ka gornjem mjestu, time simbolizujući da onaj koji će nam se ubrzo potom obratiti sjedi na gornjem mjestu, kao sami Bog i vječni arhijerej. I poslije čitanja svetoga apostola, on sam, obratimo pažnju, braći i sestre, jer ako to propustimo, ova liturgija će biti još jedno od dosadnih sabranja. A ako obratimo pažnju, može se desiti da baš ovog dana nerv srca, blagodatni nerv, pokrene naš život na drugačiji način i da nam i ovaj hram, i ovaj grad, i ovo vrijeme, i ovaj život budu potpuno novi. Zahvaljujući tom događaju koji se upravo odigrava i u kome smo uzeli učešće. Dakle, nama se obraća sam Bog, braćo i sestre. Bez obzira što evanđelje čitaju sveštenici, sam Gospod govori. Vi ste čuli na početku gdje se kaže: reče Gospod priču ovu. To što je on pričao u ono vrijeme, u Jerusalimu, što je pričao u one dane na Svetoj gori, svetogorskim monasima, što je pričao širom Svete Vaseljene, to nas treba da raduje, ali najvažnije je to što se on nama danas u ovom gradu obraća, uživo, u konkretnom vremenskom terminu i u ovom prostoru Svetoga hrama Svetih Arhangela. To je veliki trenutak, veliki događaj za svakoga od nas. Recimo slobodno, najveći događaj, jer od ovoga ne može ništa uzvišenije da nam se desi. A od onoga koji nam sad govori ne postoji niko veći, braći i sestre. To je jedinorodni sin Oca našega nebeskoga. On nema drugo dijete, on nema drugoga sina, on nema drugoga logosa, on druge riječi nema. On samo kroz njega govori. I pogledajte kako smo se mi danas udostojili tog velikog blagoslova, da nam Otac nebeski, kao u one dane, svetim apostolima i kroz svo vrijeme svete crkvene istorije, evo i nama u ovom hramu, i u ovom gradu, i u ovim vremenima govori kroz Sina svoga.